थाङै दङ रोजाबसानि याव सफैका आं याङो कासे kai sai थांसने फैलाय सिम sai थांसने तलाम नि लास्ट नि सिमिtai sai थांलाका सिनि जरा बेलेकै लाइजाक and round theatre round ni results खाता बायदि ताइबो जरा कडक मा तंगसिनि जों सेरनानि रंनानि तेबो तंगसिनि हारिकै जों रिथांलायनाय दाबो बुमुं फुला आं नमिना हानाय गानाव तंगाखै सोंबाय बाथ्रानि Looks mighty Rian Bomanka 529.8 Theatre round ni number 1 idol nation kono sinika next nomina hanai nom ni biskango Dinesh Jamatia Bongai 492.5 Boniyagulo nomina hanai Anil Jamatia Bongai 475.9 Boniyagulo nomina hanai nom ni biskango Ashmika Tiverma 451.00 Bo asset point money second pega next Benjamin Koloy Manka 446.4 Boniyagulo Nahuti Jamatia Bomanka 445.2 Nahuti Jamatia Boniyagulo Manka Barmani Tipra 439.5 Boniyagulo Ananto Jamatia 439.5 Boniyagulo next Biplab Jamatia Manka 434.8 Boniyagulo top 10 ni listo Rishmi Deberma 423.00 award guy Borni marks and award ka kisi top 10 contestants semi-final round of the Showika. Korni Korkom Krikanaro Sumbe Bakatini, Ashigani Dikha, Zorabo, Dikaba. Hanikai, Simborni Bagi, Simjota Yama from Renate, congratulate for semi-final round, Tipra Idol Season 2. Our semi-final round of Showika, and when I was the young Opus now Penabagi, young Opus now Penny, photo session play, Sini judges over the Chibet and Akarimano, our Haikano. Python to have a Tonglado, Beleka Hambaino Jotono. Congratulations, Norok, Beleke, Tupalkaha. Next day, our Bagay, Norno, Beleka Hambai, Sini audiences, Tai, Sini judges, Ronovo, Beleke, Norok, Kawai Kubai, Norok, Judge, Tai, Second Langa, and Sini semi-final round, Malay, Malay, Team Tarik March, and Senjora Norno Yagulo Saklay, the Yama Haikano, Padis in photo session, Norno Yama or Basanabari, Koyo, Yamazo to Pay, Basanabari, Yamadesh Pay. Sini top 10 contestant or Luka, semi-final round or Jotono, Malay. This and high Jotono Horgaham, the Lake Hambai North Simon, I don't worry.